ejimi for forms ne de aba abonten mmema na mo pese mo de ma ko nursing training mo de omutu kwan mo de omuko school mo de omusu adwuma ne ade no ho forms na ba abonten na me adoma 1st January and ye start atom we nyansa fo nka ho unim nyansa wo ba ye nton ma ho ye de kwase na eto nti no ba wo de kwase aba me ama obako no akofele type a wo pe no pese de ne kwa brochi wo pese de ne gina Ghana ha ya wo pese de rent dan ma no wo pese wo hwe no ma ye kama ye wo sa mba no ne sa forms ni nyina wo ho wo ma me awo wo papa wo de wa ba asase so wo benya bebi de wo na yesi yesu edwuma wi eku school ewi onye bia behwe fie no wo de obi ba na wo de kohwe no yate ye da wasifa ujimi bra nye ma form no baako na fa ko fele ti wo de no ko school wi a refa so a obenya no na wo de aba na ya che why